ufuzo lwabo before lubakhulula kumele baqale benze ezinye zezinto ebezenziwa khona emathongweni. Nami ngiyangihlezi ngibala ngithi ngomunye walabo bantu laba abazenza lezo zinto ngeyami nami indlela. Angimananga ngafika la sengikhuluma kabi kanje ngamathongo. Uyabona futhi nakhona ngiyaqwashisa ngiyafundisa ayithi ngikhuluma kabi, I've got nothing personal, angilazi idlozi, you know. Into engiyaziyo ngazithongo lakithi noma amathongo akithi, uyabona. So I've got no personal agenda ukuthi ngaze kuthiwa ngikhuluma kabi ngedlozi ngizobenefitani. Ngiyaqwashisa nje kuphela. Nami because ngikhuluma ngezinto engizaziyo I'm definitely and 100% sure ngine ego phakathi ukuthi angikudukisi mangijekela izinto zamathongo. Ngineshow ukuthi angikudukisi, ngikhambisa ngomgudu engimele ngabe uhamba ngawo, uyabona. So ama rites of passage khona abantu ukuthi before aphumelele usazomela aqale izintweni zamathongo. Ngisho wathi awukholelwa kuzo. Ngiyazi khona bangakholelwa izintweni zamathongo. Vele umsebenzi wami ulula kulabo bantu, kulula nje ukubasiza because they've been waiting for umuntu onjengami to say these things, because nabo they've been seeing the truth but they've been scared ukuyeka izinto zamadlozi because nabo banefear. So mase ngikhuluma kanje bayasizakala kakhulu, uyabona. But labo bantu labo basasalelwa amajoko ukuthi no, izinto kusamele bezenze ngendlela yethongo before kubalungele, uyabona. So enginingithi labo bantu ke bancane, out of 100 bawu2% out of 100% labo bantu labo. Thina fuze ngabasekho bafethu wozani siphile impilo yobungcwele enenkululeko phakathi, siziphathela siyekela ukuba zingane manje zakwamoya, ngoba njengoba silibe siphathelwa amathongo izinto zethu ayasibona ukuthi sisase bancane futhi nathi asitakabe ready ukukhula siyiphathele sazi inhloso ukuthi zobani sikuphi sizele.